Swastiastu. Inggih alit-alit sareng sami mangkin kelanturang malih pelajaran basa Bali. Dumugi alit-alit sami statu rahayu rahajeng tur sampunang lali statu nyage protokol kesehatan ring jero soang-soang. Inggih materi rahinane mangkin jagi kekawitin untuk cerita tantri. Napi cerita tantri punika inggih alit-alit kruna tantri punika mawit saking wastan anak istri sane yakti listiayu tur pascat indik tutur utawi nyatur. Anak istri punika meparab Nidiah Tantri. Tutur utawi satwane punika medaging indik susila lan subudi. Cerita puniki mawit saking panegara Bharatawarsha utawi India sane kawastanin Panca Tantra. Manut lontar Tantri Kamandaka, cerita tantri kekepah dados 3. Saneka pertama Nandaka Harana, kaping kalih Manduka Prakarana, kaping 3 Pisaca Harana. Rauhing punika sane wenten tantri ring Bali punika marupa kidung sane mawasta Kidung Tantri Nandaka Harana sane kewangun oleh Ida Pedanda Nyoman Pidada sareng Ida Pedanda Ketut Pidada. Kaping kalih Kidung Tantri Manduka Prakarana utawi Kidung Ragawinasa kewangun oleh Ida Gusti Made Tangeb. Sane kaping 3 utawi kaping 4 nika Kidung Tantri Pisaca Harana kewangun oleh Ida Pedanda Sidemen saking griya Intaran Sanur. Kawentenan tantri punika sampun katureksain saking lontar-lontar sane wenten ring Bali sane kasengguh Tri Tantri. Inggih alit-alit sareng sami puniki Pak Guru jagi latarang indik kawentenan utawi teges Tantri Kamandaka sane wau ketlatarang nggih. Sane kapertama puniki kawastanin Nandaka Harana. Tantri sane akehan ceritanyane nyeritayang indik beburon mesukupat sekadi macan, kambing, cicing, jaran, sampi, miwah sane tiosan. Sane kaping kalih punika kawastanin Manduka Prakarana. Tantri sane akehan ceritanyane nyeritayang indik paksi utawi kedis sekadi titiran, kukur, blatuk, miwah sane tiosan. Sane kaping 4 puniki Pisaca Harana. Tantri sane akehan ceritanyane nyeritayang indik manusa miwah raksasa. Inggih alit-alit puniki malih akidik ring sajeroning daging Kidung Tantri Nandaka Harana wenten sinalih tunggil ajahan sane kawastanin Patibrata. Patibrata inggih punika ajahan sane misaratang indik kasujatian anake istri. Nelebang sesananyane raksa raga menadosang angga pinaka luwih anak istri sane mautama miwah bakti ring rerama. Nggih alit-alit suksema sampun miragiang indik materi rahinane mangkin indik punika cerita tantri. Sampunang lali ngrauhin pelajaran basa Bali malih tur durus subscribe channel puniki. Maka pemuput atur materi rahinane mangkin sinep Pak Guru antuk Parama Santi. Om Santi 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 Om.